Debe ta sharing zamling ki chota kansar to yip netu kyapte koktapsu. Kega pinzu zhowon kanko zammase, genan tu yang zhowon kanko ki sichu zimbekab. Che ngenja denbe jebur geji zomri tudungwe ne. Mang tsosur zamling na chen ngenja denbe kewan ta zombobo nabe gongba ta zomri jeba ngotu shuche. Lotop denbe zamling sabashi chado ki lerimshi koti na yubatang. Tarang pimi gwenggep chinur kwanza kiamgun chimbucho ki gyagar ki zombobo chakchen piko ayar ladan lento. Chamze sabun shebe jushi to lingmu ki lerimshi koti gyanan se song. Thank you so much for joining us. How have you been these last few months? I think you should check my face. You look very healthy. Oh, very healthy. And my voice quite strong. Yes. All this, I believe, because of India's, how to say, the tradition, Karuna and Ahimsa. Pimi gwenggep chinur kwanza kiamgun chimbucho ni kongchan kechu gyata na pep yogyang. Gyundu zamling ki chota kansar songchu tan songshe nangyu. Teshin keje zegu jebar unji nangyu so zedin hajan gebu yuwe gibu tamba shikre. Yina yang debe dawa nga la gewe pojan na shumu yinda. Gunyi ki gui tuishi kor gandhi shudu. Gombu kanyi ne tu dagdu gomchu ngamle nangshin yuwe chamba tan tsewa meba. Dongi jebe dawa teta ni gyagar ki nawe rinne shada yinba tan. Ti chu din chung tang dame le sobe dawa to samlo ting sab dang tuba chuna zamling di na kange yuba tamche nang su zamle teda ki zawa nyomongbe lor tuki yuba te ra chugre tedar nyomongbe lor te dor tuba chuna rangshin nyigar pendo yudab gyagar ki susu nawe rinne ta larsu nane tingdu ki shiyul hendu mangso la ngochu tuba chuna gyagar la zamling na shidi tang chanze kongbe ki shabshu chukyu nuba yunye re la ter ngebar tu shu kya gogu re chi ninchu kya nang song. The India's tradition, I think, have great potential to make contribution for world to develop peaceful, compassionate world. Shize kusha piko ayar la ki thapar chati minyu wa shik zomti na be tu. Kwanza kiamkun chenpu chotan tendu open road shebati jazom na yudu. Thirin kwanza kiamkun chenpu choki kwampo kanyi ki yurin ki chato kusha piko ayar la so. Kongda bi yurin ki chato na be kwanza kiamkun chenpu choki kuzi shibu tuki tamja shi thagi kor shibra kene chadar nang kor ka na wake up. Thank you so much, Your Holiness. Thank you for sharing all your wisdom. We will remember your 4 commitments. And I'm glad that India will sustain the Nalanda tradition and Tibet has brought it back to India. She said, Jebur Zomri Tudun Gilerim Sabatation Unzu Nane Tawa Nizam Chintu Batang, Tina Tapar Zamning Nanyenta Dembe Zombapo Oran Parmukla Tang, Jumba Lahiri, Margaret Atwood, Ruskin Bond, Siddhartha Mukherjee Sonel Hinshuki, Kona Be Zomri Tang Gombe Gor Kamyo Nawaka Tato Chekudu. Sugar Daram Salane Arilung Dikangi Sarko Batin Sangwayi.